Dobar dan još jednom i dobrodošli na poklon webinar Lider kroz buru i košavu. Zašto lider, zašto kroz buru i košavu? Pa uskoro ćete saznati. Moje ime je Đorđe Maričić i ja ću vas danas voditi kroz ovaj webinar. Vas pozivam u međuvremenu da nam u chat slobodno šaljete pitanja, svakako da nam pošaljete poruku sada odakle se javljate, odakle upućujete pozdrave, kako bismo znali ko nam je u publici i kako bismo mogli što bolje da odgovorimo između ostalog i na vaša pitanja. Jesmo spremni da počnemo? Thumbs up? Da? Super! Odlično, krećemo. Dakle, danas smo se okupili kako bismo odgovorili na nekih 6 pitanja, ima tu naravno i koje podpitanje, ali prvo i osnovno, zašto su nam potrebni lideri? To nam je veoma važno pitanje na koje želimo da odgovorimo. Zašto je važno imati lidere? Sledeće, koliko se razlikuju lideri koji su u korporacijama, a koliko oni koji rade u malim i srednjim preduzećima? Koliko se vođenje tima razlikuje danas u odnosu na pre 10 ili 20 godina i samim tim šta je potrebno da poseduju lideri današnjice? S kojim izazovima se susreću lideri, u kojim situacijama lider treba da ustupi svoju poziciju drugim članovima tima i kako sebe izgraditi u lidera kojem se veruje? Na ova pitanja odgovarat će meni dragi gosti. Tu nam je Ivana iz Zagreba, Ivana Janković-Safarić, ona je članica uprave Mikrolinka. Sad ne znam gde se vama nalazi u vašem rasporedu ekrana, ali svakako, evo, Ivana je mahnula. Mi se poznajemo već ima jedno 5 godina, ja mislim, otprilike, i ono što mi je veoma zanimljivo, to je jedan od inženjera ovde prisutnih, inženjer elektrotehnike, ali ne samo da vodi firmu, već vodi i svoju porodicu i vodi još šta nešto, ali o tome će nam reći nešto kasnije. Sa nama je i Vladimir Bogosavljević, direktor sektora za neživotne osiguranje u Viner Štediše, osiguravajućoj kući. Drago mi je da ovde vidim da ima i kolega iz drugih osiguravajućih kuća, tako da će biti zabavno slušati i odgovarati na pitanja i razmenjivati iskustva. Vladimira sam upoznao relativno skoro, mogu da kažem, ali mi je zadovoljstvo zato što je došao na poziv Mirjane Jaraković, nešto više od koleginice mogu reći, s kojom sarađujemo veoma dugo. Inače, danas u ulozi kouča koji zapravo upravo treba da prenese tu perspektivu šta je to što lideri traže, kakvu podršku traže, zapravo pravimo li razliku među liderima. Ne samo sad menadžer-lider, nego lider-lider, ali to će nam Mirjana nešto kasnije reći. Sve u svemu, ono što nas okuplja jeste i svi naši gosti su zapravo iskusni profesionalci, entuzijasti i svi oni koji veruju u kontinuiran lični razvoj. Da bismo nastavili dalje, želim uvek da napomenem i ovo na početku, zašto mi organizujemo ovakve webinare, poklon webinare. Želimo sve da podstaknemo na kritičko i kreativno razmišljanje. Želimo da preispitamo sebe i da iskoristimo društvo koje može da nam postavlja i teška pitanja i koje razmišlja drugačije i samim tim da doznamo nove stvari i pronalazimo nova rešenja ako je potrebno. Šta nas je vodilo u ovaj webinar? Pa što Mirjana i ja malo prepriča smo, moj stari prijatelj, dobar brat i kum Aristotel davno reče, niko ne može da bude, to jest onaj ko ne može da bude dobar sledbenik ne može ni da bude dobar lider. Zašto je to tako i zašto treba prvo da naučimo da pratimo da bismo mogli da vodimo je takođe jedno od pitanja na koje će nam odgovarati naši današnji učesnici. Vas molim da nastavljate, da nam se javljate to jest u chat, da nam pišete odakle dolazite i da možemo i tu da vodimo komunikaciju. I isto tako molim i Vladimira, Ivanu i Mirjanu da ponekad prate malo i chat ako ima nešto da treba odmah da odgovorimo. Danas sam ja u ulozi moderatora, tako da krenemo odmah prvo da čujemo odakle vi dolazite, odnosno interesuje me
da saznamo od vas u kakvoj vrsti kompanije radite. Sad ću da vam postavim jedno pol pitanje ovde i molim vas da odgovorite sa jednim odgovorom, naravno, kako biste najbolje opisali kompaniju u kojoj radite, da li je to mikro, malo, srednje preduzeće, korporacija, da li ste preduzetnik, preduzetnica, da li radite u javnoj upravi, u organizaciji koja se bavi formalnim obrazovanjem ili neformalnim obrazovanjem, čisto da vidimo iz kojih sektora dolazite. Trenutno nas je 22 ovde, 14 odgovorilo, bilo bi super da imamo još par odgovora. Čisto pređemo onaj prag od 75% zarad verodostojnosti statističke. A ovde imamo još ljudi koji nam se priključuje, odlično. Evo, mislim da nam je ovo za sada dovoljno, znači najviše nas ima, hvala, da podelim rezultate sa vama. Najviše nas ima iz mikro, malih i srednjih preduzeća, 9. U korporaciji radi 6, 29%, preduzetnika 3 i formalnim obrazovanjem 3. Drago mi je da vidimo i one koji se bave formalnim obrazovanjem. Hvala najlepše. Super. Sad, pošto se ovo snima, naravno kogod je ok, bilo bi super i da uključite kamere, a kogod nije ok, možete naravno da ih ostavite isključene. Ako imate u nekom trenutku pitanje, pišite ili se javite, bit ćemo svakako slobodni za pitanja pri kraju webinara, a to se nadamo oko 13:45, ajde da kažemo 13:45 nam je glavni cilj. Pa da počnemo. Eto, pravila su jednostavna, danas ćemo slušati prvo izlaganja naših sagovornika, to jest mojih gostiju. Vi možete postaviti pitanje u bilo kom trenutku i naravno imat ćemo sesiju za pitanje i odgovore, znači detaljnije nešto što želimo da iskoristimo i na samom kraju podelit ćemo i naše LinkedIn profile kako svi možemo da se uvežemo. Naravno možete i pozivam vas da i vi svoje kontakte podelite kako biste se uvezali, jer smatramo da je i ovaj webinar prilika da se svi mi povežemo i dalje nastavimo komunikaciju. Drugo pitanje za vas, kako bismo lepo otvorili ovu diskusiju. Zašto ste napustili prethodni posao? I to je ono što želimo da čujemo od vas. Zašto ste napustili prethodni posao? Da li je u pitanju loša plata, loši uslovi rada u smislu prostora, opreme, radno vreme? Evo već imamo jednog. Da li su loši međuljudski odnosi u pitanju u kolektivu zbog lošeg šefa, nesposobnog menadžmenta, nedostatka prilika za lični razvoj, nedostatka, to jest životne okolnosti ili ništa od gore navedenog je bio vaš razlog da napustite prethodni posao? Pa da vidimo. Za sada nedostatak prilika za lični razvoj. Divno. Za ovakvu publiku divno. Znači ovde smo svi za lični razvoj. Odnosno većina. Još malo nam odgovora treba, molim vas. Onda sledeće je management, a i šef. Loši uslovi, lošu platu niko nije naveo za sada. Od 73% niko nije naveo lošu platu. Već lični razvoj za sada na prvom mestu. Još par odgovora, molim. Sad ćete i vi da vidite rezultate. Evo ga. 75%, to nam je dovoljno. Ivana, pošto ti si najbliže tu statistici, pretpostavljam, ba da i Vladimir isto pretpostavljam da je najbliži statistici. Vas dvoje ste najbliži. 75% nam je dovoljno da bude verodostojnost ove ankete. Jeste. Dobro, znači nedostatak ličnog razvoja je najviše. Definitivno. Nesposoban menadžment i loš šef. Pa tek onda loši uslovi rada, loši međuljudski odnosi i evo imamo i dvoje koji su rekli ništa od gore navedenog. Nadam se da vidite sad i vi. Super. I odličan šlagvort da vidimo onda zašto su nam zapravo potrebni lideri. Mirjana, voleo bih od tebe da krenemo. Zašto su nam potrebni lideri i zašto je važno imati lideri ili jednostavno ovako bocnuti i reći šta nam vi trebate, samo nam smetate? Pa hvala Đorđe na pitanju. Pre nego što odgovorim zašto su nam potrebni, prvo bih voljela da kažem da ću sve vreme pričati iz perspektive eksternog saradnika, kouča
i nekoga ko ima iskustvo u tome da pored toga što postoje menadžeri i tim lideri, među zaposlenima ima ljudi koji su izraženo lideri, a nemaju formalnu ulogu takvu na poslu. Potrebni su nam lideri za početak da prepoznaju baš te liderske sposobnosti u svima, a kasnije da ih razvijaju, zato što, makar moje iskustvo tako pokazuje, više nije dovoljno da na čelu kompanije, bilo to u pitanju malo ili srednje preduzeće ili velika korporacija u kojoj sam ja i kovala prvobitno zanat, dakle, nije više dovoljno da imate 3 ključna čoveka koji će da povlače konce, odnosno vedre i oblače i na koje će da se svodi sva odgovornost, bilo za uspeh, bilo za neuspeh. To je jedan od razloga, dakle negde to današnje vreme nas vodi da svi učestvujemo. Drugi razlog je taj da nekako osjećamo se kao da pripadamo kolektivu, što je naša ljudska potreba, bazična potreba za pripadanjem, a gde ćete lepše pripadanje nego tako što ćete ljude pozivati da doprinose rastu i razvoju. Jer ako ne doprinose rastu i razvoju kolektiva, onda ljudi doprinose onome što je mračenje i zračenje. Ja se tako izražavam stručno, zato što se tako izražavaju i zaposleni koji odu na push pauzu i onda zacrne ceo svet. I treći razlog je možda nešto što, mada ih ima možda više, ali ajde svešću na 3, nešto što nadilazi samo poslovni život i poslovni svet, a to je što ako mi gradimo lidere na poslu, to se prenosi i na druge neke aspekte životne i kada vratimo ljudima moć i odgovornost, onda postaju svesnije i odluke koje donose i eto negde vremenom se nadamo da za buduće generacije pravimo neko bolje mesto za život. Hvala Mirjana, super onako za uvod, znači govorimo o liderima koji vode timove, ovde imamo i nekoliko tim lidera, to je ono što prepoznajem, barem ovde po imenima, ali ajde sad da vidimo, kada govorimo baš o tome tim liderima, uopšte lideri, Ivana je članica uprave i zapravo vodi posao, tako, u svojoj firmi koju deli sa sestrom. I mi ćemo na ti, jel tako? Može, Ivana? Apsolutno. Super. Znači, deliš firmu sa sestrom i sad ko je glavni, ko je lider i da li vam uopšte trebaju drugi lideri pored vas dve? Trebaju. Dakle, ovako, mi se nekako dijelimo, zapravo ovako, pozdrav, dobar dan svima, da se vratim na ovaj nulti korak i samo evo kako je Mirjana dala uvodno, tako ću ja spomenuti da ću ja ovdje danas odgovarati malo iz više perspektiva. Evo, slično kako je sad i Đorđe dao uvodno pitanje, pa tako i iz perspektive nekog općenito poduzetnika, pa menadžera, pa lidera, pa nekog ko je radio za korporaciju, pa nekog ko je radio u manjoj srednjoj firmi vlastitoj i zapravo te uloge se i shiftaju nekako kroz dan jer smo zapravo manji kolektiv, 40 zaposlenih, čisto da nas znate smjestiti moje rečenice u neku perspektivu i u principu pokušavamo se organizirati tako da svi nosimo više kapa, pa se to još pogotovo odnosi na top management i vodstvo firme. Sada da se vratim na pitanje od Đorđa kako se sestra i ja dijelimo i da li trebamo još lidera ili da smo dovoljni. Pa evo ja bih rekla onako uvodno općenito neko moj stav i mišljenje da lideri su uvijek bili bitni i potrebni, ali u današnje vrijeme uviđam da su još bitniji i potrebniji u vrijeme fluktuacija općenito i u poslu i napretku tehnologije i tržištu rada, pa evo pogotovo intenzivno se to vidi zadnjih par godina. Zbog čega? Zato što jednostavno to neko vodstvo i ta neka dugoročna vizija i smjer u kojem idemo se zapravo stalno treba poslagivati i ako mi smo sad zakazali, ne znam, za sljedeće 3 do 5 godina neki plan, neku strategiju, ona jednostavno ne smije biti fiksna. Tako da bez lidera ništa, neću reći na dnevnoj bazi, ali na tjednoj neki fine tuning mjesečnoj se dešava u praksi. Da, i sestra i ja smo lideri, nekako se podijelimo oko nekih područja,
po kojima potežemo svaka svoj dio. Znači na taj smo se način podijelili. Isto tako s nama je još jedan član, treći član uprave Darko, znači on, ajmo reći, je fokusiran na tehnološki aspekt razvoja firme. Sestra Lana je odgovorna za, po meni evo, najteži dio, a to su financije i ljudski resursi, dok sam ja opet fokusirana više na neke naše strateške smjernice, odnose s partnerima i budući razvoj tvrtke. Tako da zapravo izgleda to ovako, aha, ok, ovo je tvoja loptica, tu si ti lead, take over. Tako nekako otprilike, da, to bude zanimljivo, bude dinamično, ali evo, bez toga ne. Bude burno. Da, zato jeste lider kroz buru i košavu. Sad smo čuli malo kako to sa te strane gde je bura. Jer definitivno, da, ovo što si pomenula, burna su vremena i lider očigledno, kako sam ja razumeo iz tvoje perspektive, treba da bude spreman da vidi šta se dešava jer se stalno nešto menja. Znači nije samo pitanje upravljanja, nego je razumevanja, slušanja, gledanja i tako dalje. A kako je onda kod Vladimire, mi isto možemo na ti, što se publike tiče, pretpostavljam da je to isto bolje. Kako je onda iz perspektive korporacije, iz tvoje perspektive, zašto su nam potrebni lideri? Zašto su bitni? Hvala Đorđe. Nakon više od 16 godina rada u korporacijama, lideri su nam potrebni na svakom nivou korporacije i u svakoj oblasti poslovanja i svakoj oblasti života. Zato što ako čovjek ne može da vodi samog sebe, onda neko drugi mora da vodi računa o njemu. Tako da, iz mog ličnog iskustva radeći na raznim nivoima upravljanja, od zaposlenog do menadžerskih pozicija, mnogo je lakše bilo voditi ljude koji znaju da vode sami sebe, nego voditi ljude koji ne znaju šta će sa sobom. Zbog toga su nam potrebni lideri. Voditi ljude koji znaju da vode sebe je lakše nego voditi ljude koji ne znaju da vode sebe. Što znači da u stvari treba, jedan od prvih koraka, trebaju nam lideri koji poznaju sebe. Ako smijem to da zaključim. Ok, super, trebaju nam lideri koji poznaju sebe. Ali odmah da nastavimo onda i iz tvoje perspektive. Postoji li razlika i koja je razlika lidera u korporacijama i onih u malim i srednjim preduzećima? Razlika na površini ima zbog veličine kompanije, zbog možda nekog komfora koji menadžerskim pozicijama daje korporacija, da u određenom trenutku može da se zakloni i za kolege, i za grupe, i za nekog većeg sistema, ali kad dođemo do onoga što je lider, razlika ne postoji. Svakodnevno se mora raditi sa ljudima, mora se izazivati status quo, mora se ponuditi novo rešenje, jer ako se ne ponudi novo rešenje, staro rešenje će ubrzo biti prevaziđeno, bez obzira da li je to mala porodična zanatska radnja sa 2, 3, 5 zaposlenih ili korporacija od 2, 3, 5 desetina hiljada zaposlenih u čitavom svetu. I baš zanimljivo, znači u korporaciji čak možda i postoji ta predrasuda ili mogućnost da mogu da se sakrijem iza procesa, iza procedura i kažem aha, nisam ja majki mi, nego je ipak procedura je takva pa moramo, dok možda u manjim je to teže. Mirjana, ti si htjela nešto da dodaš ovde ili mi se učinilo? Ne, ja sam samo aplaudirala, to je ona reakcija, aplauz za to da se ne razlikuju lideri u malim i velikim. Ajde onda da pitamo prvo Ivanu, pa bih se vratio na tebe posle iz tvoje perspektive, čisto sa tvojim klijentima kakvu ti razliku čuješ. Ali Ivana, kako bi ti rekla, razlikuju li se i u čemu ako se razlikuju pored ovoga što je Vladimir naveo? Pa definitivno ovo što je Vladimir naveo stoji i na tom tragu ja vidim razlike. Evo sad najlakše mi je povući paralelu kad je krenula ova cijela COVID situacija, kako je to izgledalo biti zapravo lider, istovremeno i lider i menadžer i sve živo. Prva linija obrane, rovovi,
da i definitivno tu si lider, nemaš se na koga osloniti, nemaš neka korporacijska pravila pa ćeš ti pokriti svoj dio, svoj segment poslovanja ili neki svoj sektor, nego za sve si glavni, odgovorni, dežurni krivac od kako nabaviti dezinfekcijsko sredstvo, maske, ko je preko noći zakurio, ko sutra može doći na posao, ko ne može, do održavanja redovitog poslovanja u potpuno promijenjenim uvjetima, znači definira drugačiji pristup prema dobavljačima, prema klijentima, prema zapravo izvođenju ugovorenih poslova. Mislim da u takvim nekim situacijama se vidi razlika, jer evo mi poslujemo i sa korporacijama, pa mislim da je kod njih taj tempo ipak bio nešto malo ublaženiji i donekle lakši. No ovo što je Vladimir rekao definitivno stoji. Kad si lider onda je to svakodnevni posao, pa i kad si u korporaciji i jednostavno moraš znati voditi prije svega sebe da bi mogao voditi sve te ljude i nositi se i sa psihološkom komponentom onda u takvim kriznim situacijama i svojom i pomoći istovremeno potegnuti tim, dignuti motivaciju i moral i nekako dati svima poleti i snage za dalje. Razlike definitivno postoje, ali core element zapravo leadershipa dobrog je naravno isti. Pa to sad što si rekla navodi me na jednu najmanje prijatnu temu za Mirjanu, a to su emocije u liderstvu. To je ono što sam ja sad izvukao iz jednog i iz drugog izlaganja, odnosno Vladinog i Ivaninog. Zašto? Zato što prvo moram da poznajem sebe i moram da se nosim i sa ljudima, odnosno da budem tu za ljude, što znači na kraju Ivana i dodala i sa svojim emocijama i sa emocijama onih koje vodim. Koje su tvoje iskustva sa klijentima koji dolaze na savjetovanje i baš to, razlika kod ovih koji dolaze iz korporacije i malih srednjih preduzeća, ili kako bi ti razliku napravili? Prvo da kažem da je to interna šala, da su meni emocije najmanje omiljena tema, naprotiv. I ja ću se baš negde nadovezati na Ivanin i Vladimirov odgovor i reći da su moja iskustva upravo takva, iako operativno možda i ono što je osvrt na rezultat jeste u neku meru lakše recimo liderima u korporacijama, u zavisnosti od toga kom nivou menadžmenta pripadaju, nego u malim i u srednjim preduzećima. Suštinski, ako se vratimo na onu veliku istinu da biznis, odnosno poslovanja, zavise od ljudi koji rade u firmama i među firmama, jedni s drugima posluju, ljude ne možete prevariti, tako da ćete vi zaposlene u timu jednog lidera koji se krije iza procedura u korporaciji čuti vrlo jasno da oni znaju da se on krije iza procedura i da ga baš briga. I onda će tu opasti motivacija tim ljudima, prestaće da se osjećaju kao deo tima, neće osjećati vođstvo, neće se osjećati sigurno u tom okruženju. Tako da to nekako čini mi se da, evo, vratit ćemo se stvarno svi na isti zaključak. Pravi lider, dobar lider je dobar lider gde god da ga smestite, a ove okolnosti koje mogu da nas malo zavaraju, pre ili kasnije se otkriju kada dođemo do one istine da ljudi posluju s ljudima i da je biznis između ostalog i to. Odnosno, ono šta vodim zaključak iz ovoga što si rekla, kada je bonaca ili nema vetra, lako je biti lider. A onda kada dune košava ili bura, onda se vidi zaista ko je pravi lider. Ko ume da razume svoje ljude, prvo ko poznaje sebe, ko ume da razume svoje ljude i ko je spreman da se prilagodi uzevši sve u obzir. Sad bih volio isto i da čujemo od publike, samo da probate da se setite, vratite se malo unazad i kako se ponašao lider koji vam je ostao u najboljem sećanju do sada. Znači, kako se ponašala ona osoba s kojim ste radili ili pod čijim vođstvom ste radili, a da je ostavio najlepši utisak na vas, da vam je osoba ostala u najlepšem sećanju. I izaberite 3 stvari. Znači, 3 stvari označite, ne više, ali bih 3 molio,
jer ćemo onda dobiti, s jedne strane očekujem da dobijemo jednu sliku koje su to 3 ključne stvari koje su nam lideri ostavili onako u najlepšem sećanju, one s kojima smo mi radili. Pa vas molim da svi to uradite kako bismo nekako mogli iz toga da pređemo i na sledeću temu, jer ima dosta ljudi ovde koji imaju podosta staža i iskustva. Kada kažem podosta, mislim na 10-20 godina, a to nam je između ostalog i sledeće pitanje, da vidimo kako se razlikuju lideri danas u odnosu na one od pre 10-20 godina. Molio bih još odgovora, znači 3 odgovora nam treba, 3 stvari kliknite, ne više, molim vas, kako bismo dobili što zanimljiviju sliku ovde. Za sada imamo 19 učesnika, ali nam treba još, molim vas. Evo 20, to je 83%, mislim da je s jedne strane sasvim dovoljno, tako su nam barem, evo ga, da podelim rezultate. Ovde s jedne strane kaže na prvom mestu ohrabrivao zaposlene da daju predloge rešenja. Jako fokusiran na rešenja, a ne na nepremostive prepreke. Zašto se smeje? Zato što je jedna od stvari o kojoj smo mi razgovarali jeste zaposleni često dolaze s tim da traže od šefa rešenje, je li tako? Tako je. I rješenje i preuzimanje odgovornosti, jel? Da malo zapaprimo, jel? Da. Do koga je onda? Do lidera ili do zaposlenog, do šefa ili do zaposlenog? Ko će zapravo da daje taj predlog rješenja, odnosno kako da izazovemo to? Kako biste onda rekli, postoji li, jel tu vidite razliku između nekad i sad? Eto, baš recimo kroz taj segment. Evo Ivana prva, slobodno. Pa evo, ja bi to kratko rekla malo, nekad je bilo više onako, znaš, ja ću da ti kažem. Šalim se, ali jako dugo pratim nekako kako su to išla ta kretanja i prije je bilo više to neko kao autoritativno upravljanje, što naravno je i zaposlenicima, kako bi se reklo s druge strane, olakšavalo život, jer to prebacivanje odgovornosti, smjernica i odlučivanja na menadžera, sad čak ne moramo tu pričati toliko ni o liderima, je bilo puno jednostavnije. Sada poslovanje zahtijeva i drugačiji pristup, sva sreća, a i osim toga stvarno se mijenja i zapravo oni koji će moći dobro razvijati tim i svoju ekipu i biti pravi lideri, to je jedna po meni nužna disciplina, da sami sa sobom stanu i razmisle i sve što mogu vrate barem na promišljanje, analizu, pronalazak, prijedlog rješenja na tim i istovremeno na taj način ih i razvijaju i grade. Znači, iz tvoje perspektive kultura se definitivno promenila i kultura biznisa se definitivno promenila, da više nije radit ćeš onako kako ti ja kažem, nema šta da misliš ti svojom glavom, nego radi kako ti se kaže. Tako je. Ok. Vladimire, hvala Ivana. Iz tvoje perspektive, a i kako objašnjavaš ovo da su nam najjači utisak ostavili, odnosno u najlepšem sećanju ostali oni koji su ohrabrivali da nudimo rešenja? Pa odgovorit ću ti prvo na drugo pitanje, zato što su se razlikovali od drugih. Kako? Pa većina iz mog iskustva prethodnih 10-15 godina, pre 10-15 godina u industriji koja je u Srbiji u tom trenutku doživljavala neverovatne promene. Nisu moglo da se čekaju rešenja, nije bilo vremena najčešće za dodatno promišljanje, kako je Ivana rekla, onoga što menadžment, što uprava odluči, i prolazilo je, nije se pokazalo neuspešno. Međutim, u međuvremenu se i tržište promenilo na kom poslujemo, a i kvalitet ljudi koji dolaze u delatnost osiguranja,
kao i okolnosti u kojima živimo. Tako da je neophodno bilo prethodnih nekoliko godina da se promeni i taj način rukovođenja u odnosu na ono što sam ja zatekao pre 15 godina kada sam ušao uopšte u ovu oblast. A ovi tadašnji šefovi koji su se razlikovali, koji su ostavljali najbolje utiske, baš to, tražili su od svojih zaposlenih predloge rešenja i odgovornost za te predloge koji će biti primenjeni. Pružali su šansu da se ljudi razvijaju, tražili su od ljudi da se ljudi razvijaju, nisu ih ostavljali uljuljkane u rutine kojima se obavlja svakodnevni posao. Znači za uzvrat su ih zapravo podsticali da idu još napred. Tako je. Jasno. Hvala Vladimire. Miro, jel imaš ti još nešto tu da sa svoje strane daš perspektivu, jer ipak ti si izašla iz firme, počela se baviš svojim biznisom, upravo da pružaš podršku liderima kako da budu još bolji nego što su bili pre 10-20 godina. Ja ću samo jedan uvid, imala bih mnogo toga da kažem, ali dogovorili smo se da će jedan dan biti samo za mene. Tako da ću sad kratko samo jedan uvid. Biti danas lider i ohrabrivati druge, ono što kaže Vladimir, nekad su bili retkost, znači slušati, gledati, pratiti, procenjivati, imati odnos sa zaposlenima, umeti da delegiraš, da ih poučuješ, da ih vodiš, mentorišeš, a onda ih pustiti, a opet biti tu za tim. To je jedan kompleksniji zadatak, makar se meni čini, nego ranije uradit ćeš tako i evo to je moja odgovornost. Jer ipak i dalje pravi lider, ja kad kažem pravi lider mislim da je to dobar lider kome veruju zaposleni u timu njegovom, kada se desi nešto što je bura ili košava, stane ispred svog nadređenog, ispred kompanije i najposle ispred svog tima i kaže ok, ja sam bio taj, odnosno bila ta koja je presekla, donela odluku. Dakle, odgovornost zadržava. Ali pazite šta sve mora da uradi da bi razvio lidere u svom timu. To je ozbiljno žongliranje. Samo to hoću da kažem, da je to vrlo jedan kompleksan zadatak, ima mnogo suptilnih poslova tu koje treba da se urade, koje mi često prenebregnemo. Apsolutno. I baš zato si dala divan šlagvort za sledeće pitanje, a to je koji su izazovi onda s kojima se lideri susreću? Šta je to šta zapravo izaziva probleme ili kreira te bure i košave liderima? S čime se susreću lideri danas da im se da se stvara ona neophodnost razmišljanja i pravljenja raznih SWOT analiza i tako dalje. Pa vas molim da maksimalno 3 odgovora ovde date, pošto sigurno nije samo jedna stvar najbitnija od svega ovoga, već definitivno i vreme u kojem živimo, ono što su i Ivana i Vladimir i Mira pomenuli, je mnogo brže nego što je bilo ranije i razlike su mnogo veće u odnosu na ranije. Kada kažem razlike i na međugeneracijski jaz, mislim i na ponudu kadrova na tržištu, jer s jedne strane imamo ovde i nekoliko osoba koje su iz oblasti formalnog obrazovanja prisutne, koliko i sistem formalnog obrazovanja priprema kadrove za rad u kompanijama kao što su Microlink ili kao što je Viner štediše ili bilo kojim drugim kompanijama, koliko ih zapravo i obrazovni sistem priprema za sve to. Pa ovako, jel imamo 60-70%, još par odgovora bilo bi super i onda smo preko tih 70%, evo nas preko 70%. Ovo nam je rezultat. Nedostatak, prvo nam je ponuda kadrova na tržištu. Znači, s jedne strane trebaju nam bolji kadrovi. Gde tražite kadrove? To je jedno od pitanja. I drugo, nedostatak jasno definisanih uloga i odgovornosti. To nam je drugo. I treće, šta biste ovde izdvojili, Ivana, Vladimire, iz vaše perspektive? Da li
međuljudski odnosi ili kolektiv nije otvoren za ideje? Pa, da, mislim, svako iz svoje perspektive, naravno. Pa ovako, međuljudski odnosi, pa rekla bi da lider može tu puno utjecati. Naravno, nije nešto što se dešava preko noći, instant i tako, i naravno i postoje i karakteri koji jednostavno, evo, ima uvijek posebnih, koji onda se jednostavno ne mogu uklopiti u to da se ti međuljudski odnosi donekle harmoniziraju, ali opet ja vidim da je to odgovornost voditelja tima ili lidera, da zapravo postavlja nekako i svojim primjerom pokazuje kako je nekako željeno ponašanje, kako bi trebali međuljudski odnosi zdravi u timu funkcionirati i jednostavno kroz te prakse graditi priču i naravno usmjeravati gdje ne štima i stalno raditi na tome. Tako da mislim da to nije tako veliki problem. Sad, ovo drugo pitanje što je bilo zapravo, znači da tim ne prihvaća zapravo predložene ideje, opet mislim da je pod utjecajem lidera, rekla bih, ali malo teže i dugoročnije zapravo se na tome radi. Znači, opet predložene ideje u timu koji radi dinamično trebalo bi biti i više, ne samo jedna ideja koju onda treba prihvatiti. Tako da opet mislim da je dio timskog rada, ali možda bi ja to preformulirala na način, ono što ja vidim da zna biti problem je da ljudi u timu možda nisu toliko skloni preuzimati odgovornost i sami donositi prijedloge. Tu vidim možda malo veći problem, nego bi ajmo reći, evo mi smo sad iznijeli problem. Ili je kulturološki moment, ili šta misliš, šta je u pitanju za taj moment preuzimanja odgovornosti? Ima i kulturoloških, više bih rekla da je kulturološki, da. Kažem, isto je nešto na što se može utjecati, ali malo teže i dugotrajnije zapravo. Hvala Ivana. Vladimire, iz tvoje perspektive? Iz moje perspektive prvo bih rekao da ograničeni budžet ne sme da bude ni opravdanje, ni izgovor, niti bilo šta. Onda, ako pričamo o ograničenom budžetu koji kao prepreci za kvalitetan rad za ljudima, onda uopšte ne treba time da se bavi, jer sa ograničenim i nedovoljnim budžetom nema, posle toga nema, dokle god imamo priču o budžetu, nemamo priču o razvoju ljudi. Loši međuljudski odnosi u timu su nedopustivi. Lider je taj koji treba da postavi granicu šta je prihvatljivo ponašanje, a šta je neprihvatljivo ponašanje. I neprihvatljivo ponašanje, kao što i naziv kaže neprihvatljivo, ne sme da se toleriše, može da se koriguje ili mora da se odstrani. Kolektiv nije otvoren za predložene ideje, jer ja ovo moram da razumem u širem smislu, pošto dolazim iz takvog okruženja. To je vrlo teška prepreka. U samom timu i lider može da zasadi ideju i da je gaji dok ona ne dođe do toga da dok ne sazri, da. Ili tuđu ideju da presadi na svoju ili dve ideje da nakalemi jednu na drugu. Mnogo je teže ideju iz tima raširiti po ostatku kolektiva, po kompaniji. To je pravi izazov za lidera. I apsolutno, s jedne strane ponuda kadrova na tržištu, to je situacija kakva jeste, što znači da je na nama odgovornost da članove našeg tima zapravo pripremamo za dalje, da im, ovo što si ti malo pre rekao, postavimo normative ponašanja, međuljudskih odnosa, šta znači preuzimanje uloge i odgovornosti i kako i koje su nam uloge i odgovornosti itd. Ja bih Ako smem da dodam, da praveći promotere od svojih zaposlenih prevaziđemo problem ponude na tržištu. Da ljudi sami dolaze kod nas voljni da rade sa nama, bez obzira čime se bavi.
Apsolutno, jer onda sami će da pričaju koliko smo zadovoljni, ponosni što radimo u takvom timu, a to je već dalje i brand management. Veoma kratko vas molim, znači bukvalno u jednoj rečenici, zbog vremena, u kojim situacijama lider treba da prepusti poziciju svojim drugim članovima tima? Kad god požele. Super kratak odgovor, ali još jednu rečenicu na to. Kad god požele, šta to znači? Kad god požele, a da su spremni za to, ili bar izgleda kao da su spremni. Drugačije se neće naučiti odgovornosti i onome šta je potrebno da bi se vodili ljudi. Taj moment mi je trebao, znači kad god požele, a da su spremni da preuzmu odgovornost ili misle da su spremni da preuzmu odgovornost. Hvala. Ivana? Ja bih još dodala zapravo da, kad vidim da mogu, pa čak i onda kad možda oni misle da ne mogu, malo ih pogurat. Aha, znači da. nekad ima i takvih situacija, da. Aj ti slobodno sam na more, evo ti barka i slobodno, znam ja da ti to možeš. Da, je, ali to često bude tako zapravo jer evo, ajde dok si ti lider, evo svi računaju da ćeš to ti i gotovo. I onda treba ih nekad malo gradit i onda malo onako iznenadit. I to stvarno što pričaš me i opet vraća na kulturološki kontekst iz kog mi dolazimo, celo podneblje, gde samo slušaš šta ti ovaj prvi kaže i tako radiš i to je to. Da. Si htjela još nešto dodaš ili može Mira? Pa ne, mislim, rekao si jedna rečenica, to je to. Hvala. Miro? Da, ja isto verujem da u svim situacijama u kojima prepozna da su zaposleni svesni svoje, da kažem, da su samereni i svesni svoje pozicije, mogućnosti, odgovornosti i takođe ovo što je rekla Ivana, tamo gde nije previše rizično pogurati ih na korak napred. Suštinski, baš kad god oseti, možda čak i to, budući da će on na kraju preuzeti odgovornost za učinak tima, kad god onako po njuhu oseti, a da je dobro razumeo svoje članove i da ih dobro poznaje, onda ja bih ga ohrabrila. Hvala Miro. Evo imamo i, pre nego što pređemo na posljednji deo, pitanje za Ivanu, da ponoviš, molim te, svoju definiciju lidera, jer se veoma doplala tvoja definicija lidera Kristini Pavlović. Sad sam ja triki jer ne znam šta sam rekla. I u kom trenutku? Ali da, ne znam da li sam to bila ja ili u kom trenutku, ali evo ja ću sad reći ko da je to pitanje od početka. Znači ona primarna uloga lidera, vođe, da motivira, potiče, pokreće akciju i razvija. Sad svako od tih možemo elaborirati, ali recimo da su to 3 najvažnije funkcije i najvažnije uloge i zadaci lidera. Evo, nadam se da gospođu nisam razočarala, da je mislila na to. Ali svakako će moći da pogleda snimak. Tako da će biti u prilici da pogledaš jednom. Hvala Ivana. Ajde sad da pitamo još jednom sve u publici, pretposlednje pitanje, pošto posljednje će biti da vi postavljate pitanja. Na čemu bi trebalo mi da radimo danas kako bismo bili bolji lideri sutra? Znači, malo sad razmislite, zapitajte sebe šta mislite da biste mogli da radite, to jest na čemu biste mogli da radite danas, isto 3 odgovora maksimum, na čemu biste mogli da radite danas kako biste sutra bili bolji lideri. Ja na svu sreću kao moderator nemam mogućnost da klikćem i da glasam, tako da moji podaci ne ulaze u statistiku, ali većinu stvari bih kliknuo jer za mene je to kontinuirani razvoj i uvek vidim prostor za poboljšanje i zato i volim kada se okupljamo da možemo da razmenjujemo perspektive. Molio bih još angažmana da vidimo, trenutno imamo oko 20%, 30%, polako da popunimo, čisto da dođemo do onog našeg broja, magičnog broja 70+, koji nam omogućava da proglasimo i zvanične rezultate ove naše ankete. I još jedan.
Hoćemo li? Evo ga. Super, hvala. I da vidimo, kaže... ovo mislim, meni se sad sviđa. Češće komuniciram sa osobama koje drugačije razmišljaju od mene i da češće tražim i dajem feedback. To su nam prva dva. Onda pitanje jeste za vas, eto, baš onako ukratko. Kako sebe da izgradim u boljeg lidera, odnosno u lidera kojem se veruje? Evo sad i kad vidite i ovo, šta biste vi dali kao zaključak? Vladimir, evo od tebe da krenemo. Potrebno je da uči čovjek na svojim greškama i da koristi svaku priliku da radi na sebi. I prethodnih 15 godina prošao sam kroz razne obuke, razne coaching sesije, online, webinare, knjige i svačega pokupiti pomalo. Što čovjek više radi na sebi, veći će efekat imati. Ali kontinuirano. Što više razmišlja o tome, što više radi u skladu sa onim što pročita, nauči, ali u šta veruje, jer džabe radi ako ne veruje u to, onda bit će mu lakše u radu. Hvala, Vladimir. Ivana? Zapravo meni je odgovor već u pitanju, a odgovor je graditi sebe. Znači ne izgraditi, nego graditi kontinuirano svaki dan u svakom aspektu. Znači ja to vidim kao osnove, zapravo bazu ili još bolje centar nekog zamašnjaka gdje zapravo, mislim možda će nekom malo zvučati previše centralno okrenuto, ali to je zapravo osnova svega. Znači iz toga što radimo na sebi kontinuirano, ne pričam sad samo o nekim edukacijama i vještinama, nego i fizički, i psihički, i duhovno, znači da uđemo u neko stanje stabilnosti, u stanje gdje kontinuirano napredujemo, to nam daje i snagu i mudrost i onda zapravo samim time kad je to sve ok, dobivamo zapravo utjecaj u smislu zračimo time da nam ljudi vjeruju jer smo sami za sobom u redu i znamo kud idemo i koja su nam načela i prema čemu se ravnamo i to se osjeti. To se ne mora napominjati, to se osjeti, ali da bismo to postigli, naravno, to su svakodnevni izazovi, neću sad uljepšavati, ali borba sa samim sobom, ali onako stepenice kojima idemo malo po malo i bitno je samo da ne stanemo, da se ne uljuljkamo, nego da sami sebe izazivamo i da tražimo možda, evo meni je isto korisno onako negdje u okolini neke ljude koji su nam u nekom segmentu uzori, ne mora biti na poslu, može biti bilo šta što zapravo koji imaju neku moć ili vještinu koja nam je zanimljiva i nekako i čak i ako nam se ne sviđa. Pogotovo, ti su nam najbolji dok to osvijestimo. To su izazovi. Kako oni uspevaju, ne sviđa mi se to, ali uspevaju. Kako im to ide? Da. Evo, sve moguće alate, ali u svakom slučaju svjesno promišljati oko toga da se moramo stalno graditi i raditi na sebi. Hvala Ivane. Miro, ja bih samo da kažem. Pre nego što ti kažeš, ja bih da ti dam šta da kažeš konkretno. Treba mi to. Jer osim ovo kako izgraditi ili kako graditi, baš super pitanje od Ivice Buljete. Kaže da mu se čini da više govorimo o top liderima, ako možemo malo o takozvanim neformalnim liderima, recimo u proizvodnji ili tehnologiji i njihovim liderskim veštinama. Pa mislim da ti je ovo odličan šlagvort za upravo ovaj odgovor. Da, to je predivno pitanje, Ivice, hvala puno i negde rezonira sa mojim ubeđenjima, a to je da neformalni lideri možemo biti svi. Ovo uverenje inače kao eksterni coach sam testirala na terenu, što bi se reklo, i ne možete verovati na kako dobre rezultate je naišlo. Do te mere da su ljudi počeli čak i da nekako jedni i druge, ajde da kažemo, koučuju, ne čekajući da to dođe do njihovog lidera, odnosno menadžera.
Sad, vaše pitanje meni nije baš do kraja jasno, pošto ste rekli možemo li malo o takozvanim neformalnim liderima, pa me zanima, pošto stvarno imamo malo vremena, evo zanima nas verovatno sve, na šta konkretno mislite, kako ih graditi, kako ih pozivati, kako, šta je to malo što biste voljeli da čujete, osim toga da u svakoj kompaniji i svaki zaposleni u sebi nosi lidera, pa eto šta bi to bilo? Možda će nam Ivica napisati ili se malo kasnije uključiti, ali ja bih rekao kako da probudimo lidera u sebi možda, bez obzira na kojoj poziciji se nalazimo. A to je ono što su nam između ostalog Ivana i Vladimir govorili, da pokažemo inicijativu, da budemo spremni da preuzmemo odgovornost. Ali ono što sam siguran da bi ti rekla, to je ono da dobro upravljamo svojim emocijama i da razumemo emocije drugih. Fine veštine komunikacije. Tako je. Ja bih se vratila na ovo kako sebe izgraditi u lidera kome se veruje. Pošto su lepo Vladimir i Ivana rekli raditi na sebi i graditi sebe, dodala bih samo graditi odnose sa drugima. Jer super je to zračiti dobro, ponekad ako smo lideri mi moramo to i da nekako pokažemo, da gradimo kontinuirano odnose sa ljudima da bi oni stekli poverenje u nas. Da ćemo preuzeti odgovornost za grešku, da ćemo biti tu da ih animiramo, da ćemo reći ok, sad te boli glava, sad si iznerviran i tako dalje. A kako istupiti kao lider? Da, odnosno neformalni lider. Tu je malo potrebno pogledati u sebe i vidjeti šta nas to sprečava da se pojavimo. Ponekad je to neohrabrujuće okruženje i to je najlakši zadatak, iako nama deluje s polja, pa ovo je najteže mi sad promeniti posao. Ne, verujte da je najlakši. A ponekad je to malo do nas, da pozovemo taj deo sebe da istupa češće. A ta svest o promeni posla verovatno isto ono kulturološko nasleđe gde je zapravo jedan posao za ceo život, jedan posao do penzije i to je to. Hvala. Ja bih da polako zaključujemo s onim s čim smo počeli, a to da prvo moramo da naučimo da pratimo, da slušamo, da vidimo ko je zapravo lider, da procenimo šta je to što nam se sviđa kod nekoga kako nas vodi, ne da se fokusiramo na ono što nam se ne sviđa, nego da postavljamo pitanja između ostalog zašto nas neko vodi na određen način, šta je to što očekuje od nas, koja je naša uloga u svemu tome da bismo mi kasnije mogli da vodimo. A ono što se sjajno i nadovezalo na ono Vladimirovo, trebaju nam lideri koji prvo poznaju sebe pa se nose onda između ostalog i sa drugima, a i emocije da kontrolišemo svoje da bismo mogli i da upravljamo emocijama drugima. Woodrow Wilson reče jednom, mislim i on i ja smo isto drugari stari, ja ne koristim samo svoj mozak, već svaki koji mogu da pozajmim. Između ostalog, to ste i vi ovde kao učesnici naveli da se više izlažete u komunikaciji sa ljudima koji drugačije razmišljaju od vas. I evo šta smo probali da odgovorimo danas, zašto su nam potrebni lideri, koliko se razlikuju oni u korporacijama od onih u malim i srednjim preduzećima, koji su izazovi i tako dalje, ali s obzirom da nam je ostalo još nekih 6 minuta, voleo bih da čujem kakva pitanja vi imate, odnosno evo da krenemo od toga možda šta je ono što se vama danas svidelo ili da vam je koristilo od ovog poklon webinara. Koju stvar ste evo izvukli, čuli smo, mislim da Katarina beše da je rekla, eto definicija, Kristina je rekla definicija Ivanina. Šta vam se još svidelo ili vam je koristilo iz ovog iskustva? Pa možete slobodno da uključite i kameru, da nam se javite, da podelite sa nama. A neko vaše iskustvo koje bi moglo nama da koristi? Evo Ivice, mi se čak i vidimo sad. Je li to sa radnog mesta? Samo ne čujem. Da se čujemo sada? Sad se čujemo. Odlično. Pa je upravo sa radnog mjesta, malo ovdje su temperature u nas visoke, uglavnom. Znači ja sam taj iz prizemlja, kažem iz proizvodnje direktno ovdje iz laboratorija. Radi se o tome da danas webinar je jako koristan jer ja sam svoje radno iskustvo imao pretežno natrag prije 10 godina gdje sam bio samostalan, istraživao sam na području
svoje struke aluminija i onda sam došao u okruženje gdje treba da postaneš tehnolog koji će isprobati te svoje sposobnosti naravno i da to drugi vide, prihvati da koristim svoje tvrtke. Međutim, ja sam došao u tvrtku gdje ima nasljeđe šefa. Vi znate što znači jedan šef, njegove karakteristike. Sad, lider, to sam Đorđe zna, radio je mozak ove firme da smo mi negdje dosta, jel tako, dole ispod prosječni. Ja sam na poziciji gdje... Ja bih rekao da ste firma koja razmišlja više tehnički. Tako je. I stručno. I tako to je to. I zato su moja pitanja tako dolaze, nisu pitanju resursi ni struka. Ja sam počeo da radim unazad godinu dana na razvoju malih timova. Znači to je od čovjeka koji radi u praksi, fizički posao, stručan posao, jako zahtjevan posao, tu su timova od 3 čovjeka. Ako mi napravimo napredak tu, znači te liderske vještine ćemo svi razviti, ja ću svoje. Što znači da bi, evo Ivice, ja mislim odmah sjajan predlog da se povežete i sa Ivanom i sa Mirjanom i možda svaka može da vam prenese neki svoj savjet, neku svoju perspektivu, upravo kako da krenete dalje, jer između ostalog Ivana vam je i inženjer elektrotehnike, pa ste vi mašinac, pa se elektrotehnika i mašinstvo slaže, mislim, ali nema veze, iz ove perspektive vođenja tima, apsolutno. Ja bih samo da pomenem još par pitanja. Koja je glavna uloga lidera u digitalnoj transformaciji kompanije? Evo, možda je to pravo pitanje za Ivanu. Evo, ja baš ovih dana puno pričam o digitalnoj transformaciji. Pa ovako, znači da, digitalna je pretpostavka zapravo da smo digitalizirali cijeli proces poslovanja, ali tehnologiju na stranu, ona zapravo prava transformacija koja je preduvjet za provođenje digitalne transformacije je organizacijska, pa samim time i ljudska. Znači zapravo oni koji pokušavaju uvesti tehnologiju bez da promišljaju o ljudskom faktoru, o analizi nekog sadašnjeg trenutnog stanja pa željeno buduće stanje, kako ćemo doći od točke A do točke B, ali naravno uz tehnologiju, ali kako ćemo razvijati ljude da zapravo i reorganizirati ljude, da sve te promjene mogu akceptirati, da se to može provesti. Tu je potrebna velika, baš to je pravi liderski challenge, moram priznati. Ali daćemo im priručnik, onaj user manual, to će sve riješiti, apsolutno. Između ostalog, ovo pitanje postavila Aleksandra iz Sarajeva. Imamo još jedno pitanje, rad od kuće, hibridni model ili dolazak na posao? Pretpostavljam da je ovo više pitanje šta od toga preporučujete ili kao izazov za lidere, to je, pa evo tu nam je Jelena Kilibarda, možda i može da pojasni kratko. Šta je zapravo pitanje? Pozdrav svima, ja sam Jelena iz Minuta Consultinga. Mene zanima, pošto se sve više srećemo sa pojavom da su se neke korporacije i neka preduzeća vratila potpuno na rad u život, to je dolazak u kancelariju, neki su na pola, a neki su između. Kako lideri gledaju na to, zapravo tačno me interesuje, recimo ono što su mi kolege često pričale, ako je neko bio jako produktivan, recimo tokom ovog perioda pandemije, koji je recimo razlog jednog lidera, što se dešava vrlo često, pogotovo u korporacijama, da ta osoba mora da se vrati. Od čega to zavisi? To je za Vladimira možda pravo pitanje. Baš bih Vladimira pitao. Eto. Hvala na pitanju, odgovor lak ne postoji. Zato što neka pravila korporacije ne može jedan čovek da odredi, može da ih interpretira tako da omogući ljudima način najviše od onoga što oni mogu da budu najproduktivniji. Ako je kompanijsko pravilo da sad nakon pandemije bude 5 dana rada na daljinu mesečno, na lideru je da im omogući da tih 5 dana iskoriste na najbolji mogući način i da nađe
da nađe kako da zaobiđe pravilo 5 dana, da tih 5 dana postane 7 ili 12 ili... Ali ako je korporacija odlučila da to ne postoji onda više mora kao pravilo mogućnost, da nekad se lider poštuje. mora da zna i da se zakloni iza procedura da bi sačuvao svoj tim. A ovo je, ja mislim, ključ. Da se zakloni iza procedura da bi sačuvao svoj tim. Ne sebe, nego svoj tim. Ovo mi se, hvala Vladimire. Ima još dosta pitanja što sam primetio. Moj predlog je, s obzirom na to da je isteklo 60 minuta, koliko smo obećali, moje pitanje, eto, možete svi u chat da stavite hoćemo još, da produžimo 10 minuta možda, to je jedna opcija. Druga opcija je da zamolim Vladimira, Ivanu i Mirjanu da odgovore na dodatna pitanja, a to su kako kontrolisati osjećaj u situacijama kada kao šef treba da se pokaže doza empatije prema zaposleniku. Kako uspostaviti granicu između privatnog i poslovnog. Kako ispravno odgovoriti zaposlenom kada traži veću platu. Eto to, mislim, možda Ivana to najlakše, najteže može da odgovori. I isto tako kaže i Kristina ovde kako se postaviti autoritativno, ali opet ne izgraditi previše strog odnos sa zaposlenima. Kako da nas uvažavaju, a opet da nas ne doživljavaju kao prijatelja. Evo, Kristina kaže da možemo produžimo. Koji još da produžimo još 10 minuta? Molim vas u chat ili možete i ovako da vidim. 1, 2, 3. Dobro. Vladimire, Ivana, Mirjana, ali imate vremena još 10 minuta? Da. Evo, izvolite. Mirjana, hoćeš ti prva da odgovoriš na neko od pitanja koje ti je već zazvučalo, koliko sam primetio? Da, meni je Kristinino pitanje već 10 minuta gledam i nadam se da ćeš ga pročitati. Kristina, radite na asertivnosti, ali ne na asertivnoj komunikaciji, jer asertivna komunikacija je samo posljedica asertivnog stava, već na asertivnosti u sebi. Radite na stavu, ne vi, nego bilo ko sada, rekoh vama jer ste vi postavili pitanje. Na stavu ja sam ok, ti si ok, tvoje potrebe su ok, šta god to bilo, ali i moje pravo da ti uskratim to nešto što tražiš. Ulazite u zdrave konflikte koji ne narušavaju odnos. Prvenstveno radite na sebi i upoznajte taj deo, šta je to za vas za početak autoritativno, koji je vaš liderski stil, šta je za vas prijateljski odnos i eto, kao bottom line, budite asertivni s ljudima. Ljudi to osjećaju. To su neke suptilne realnosti koje čak ne možemo ni da definišemo kao konkretno. Ljudi i oštar ton prepoznaju kao blagonaklonost kada vide da im se obraćate sa tim poštujem te kao ljudsko biće i zaposlenog, ali prešao si granicu u ponašanju. U smislu, meni ne prija taj ton, molim te reci mi malo drugačije ili hajde da... Ima mnogo načina, apsolutno. Naravno, ali asertivnost je nešto što nama na Balkanu mnogo nedostaje i ja vršim apel ovim putem na sve nas da radimo na asertivnom stavu, a komunikacija dolazi posljedično i svako ima svoj stil komunikacije. Za mene važi da sam direktna i da imam oštar taj ton, a opet svi znaju koliko volim ljude. Ne, zaista, ali niko ne kaže ona mene ugrožava. Shvatate, sad samo zato što je stav takav. Eto. Hvala Miro. Evo Ivana se javila da se ili nadoveže ili da odgovori na pitanje kako za platu postupiti. Ne, ja bi se radije nadovezala. Ma ne, htjela sam samo možda nekim drugim rječnikom slično zapravo reći. Po meni je ključ u postavljanju granica, što je zapravo asertivno sama po sebi, ali možda ljudima to nekako malo dalje. Koliko razumijem pitanje, vjerojatno se radi o situaciji gdje neko tek nalazi neki svoj način. Ono što bi nekako bila moja sugestija je sjesti sam sa sobom i razmisliti šta je to vama i za vas u redu ponašanja, u redu komunikacija, u redu neka granica do koje je ok, unaprijed tako nešto sam sa sobom proći, da se lakše u živim situacijama postavite. I pri tome nije dobro slijediti ničiju formulu, nego baš biti autentičan svoj,
ono kako vi mislite da treba, kako se osjećate, ono u što vjerujete, nikog ne kopirati i to će ljudi osjetiti i točno će znati prepoznati tu razliku i poštovat će te granice. Znači, naravno, otvoreno, opušteno komunicirati, dati svima glas, pustiti zapravo onako nešto. Slušati. Pušati, da, i direktniju komunikaciju i ako treba različite stavove poticati, ali jasno postaviti granicu što je u redu ponašanje, što nije, što je vama prihvatljivo, što nije, na taj način. Na kafi možemo i privatno i o poslu, a kada radimo projekte, ajde se fokusiramo na projekat, a možemo usput da tražimo i kafu. Tako je. Mada ja preferiram nekako, ali dobro, to je opet moje. Znači, dok smo u uredu, bilo kako u radnoj ulozi, pričamo o poslu, kad se zezamo se. To jest, ako pričamo, ako imamo stvarno neki veliki poslovni problem koji trebamo riješiti, ajmo o tome pričati na poslu, u radno vrijeme. Puno je učinkovitije i brže. Evo, i Đorđe, ako mogu jednu molbicu, mislim da smo gospodina Buljetu ostavili malo još sa upitnikom, pa ako će biti još koja minutica možda da to ispravimo. Pa evo, ja bi dala jednu sugestiju, koliko sam shvatila, vi formirate zapravo te male timove od stručnih tehničkih profila ljudi. Ono što bi mogao biti jedan od načina da isto tako nekako inženjerskim rječnikom zacrtate si šemu šta taj tim treba postići, kako želite da funkcionira i onda skenirate osobnosti, to jest ljude koje, ajmo tak reći, imate na raspolaganju i vidite šta je, kome od njih prirodno leži bolje koja uloga i pokušajte taj vaš mali tim na taj način organizirati. Znači, inženjerski pristup organiziranju liderstva je sasvim u redu. Ono što nama inženjerima obično u startu malo fali su te fine komunikacijske vještine, tako da malo poticati te ljude, osim da svako svoje radi, malo da međusobno komuniciraju, jer se kroz to obično nalaze neki načini kako se nešto može bolje napraviti i onda samim time motivirate tim i podižete na neku višu razinu. Over and out. Taman imate nekog i tu u bližoj okolini ko može da vam pomogne oko ocrtavanju i kako ljudi razmišljaju i šta im treba i kako im treba, zar ne, Ivice? Pa da, trenutno ja za svaki od tih članova tima radim razvojne planove, mada moje područje nije HR, znači ljudski resursi, ali to su nam uloge inženjerske su. Ja sam više ne znam koja područja pokrivam, ali jednostavno da bi uspješan u poslu moram i na taj način raditi, tako da... Apsolutno. Čini mi se da trebamo od ozdo krenuti, ne od ozdo nekako. Lepo je rekao Vladimir, treba od sebe da krenemo. Da. Miro, izvoli. Ja sam samo htjela da kažem, ja jesam coach pa najviše u tome imam iskustva. Timski coaching jako lepo to radi, da znate. Ako u mjestu u kome već imate, u kome radite, imate profesionalne poslovne koučeve koji rade sa timovima, to vam je predivno mjesto gdje se u nekim, da kažemo, sigurnim okolnostima odvija ta timska dinamika, gdje ljudi izlaze sa svojim idejama, predlozima, prepoznajete vi kao njihov lider šta njima više leži, vi slušate i pratite, tim coach vodi proces i ne izlazite sa tog sastanka bez nekog koraka dalje. I gledajte malo, važno je, sad ispada, ali zaista, ne pričam ja to samo iz svog ugla jer se bavim ovim, nego važno je zaista da bude ponekad prisutan drugi, u smislu neko eksterno, da gleda šta se dešava u vašem internom organizmu, ajte tako da kažem. Eto. Ja ću vas pričati zanimljivu jednu stvar, juče 20 sekundi ću vam oduzeti, a ovo je baš došlo kao, kažu, kids na 10. Ja sam obično nekakav stil nenametljiv, demokratski, što ja znam, ali u jednom tome razgovoru dvojice iz tima ja sam rekao dosta, pa ja mislim nisam to izgovorio zadnjih 5 godina, ali stvarno je trebalo presuditi dosta i radit ćete onako kako ja kažem, 2 stvari danas, sutra 2, preko sutra i tako dalje, o tome se radi, tako da ono što radim na sebi je to na tim stilovima koje treba jako puno miješati, nešto sam pokupio iz obrazovanja, onako uđeš u razred, dosta
autoritativno se ponašaš, djeca su ona koja smatraju da najviše znaš i onda to pokupiš i kad dođeš tu gdje ljudi znaju svoj posao, onda krećeš iz prizemlja da radiš na sebi. Ali brzo izražavaš. Lepo rečeno. Ali Lepo da znate rečeno. da je i dosta također deo asertivnosti i postavljanje granica i deo asertivnosti i moramo da prepoznamo kada je trenutak za to i da uvažavamo način na koji ćemo to uraditi. Obavezno je važno kako to radimo. Hvala, sad i ja moram da kažem dosta, a pre nego što kažem konačno dosta, želim da se zahvalim Vladimiru stvarno na prvom ovom uvidu, odmah što je bilo moram da krenem od sebe, da sebe prvo dobro upoznam, da bih onda mogu da se otvorim da poznajem svoj tim. Ivana, isto tebi hvala, uvek, ja mislim da za tebe nema bure koja može da napravi bilo kakav problem, pogotovo kroz sve ovo što si rekla. Miro, mislim, za tebe komentare nemam, ti već sve znaš, ali hvala i svima vama koji ste se uključili, hvala svima koji ste postavljali pitanja, stvarno super pitanja, mi bismo rado nastavili dalje. Ono što mogu da podelim za kraj sa vama jeste da se i upoznate sa načinom na koji možete dalje sebe da upoznajete, ako smo to rekli da je jedan od glavnih koraka. I ljudi sa kojima možete komunicirati svakako jesu ovde i vama na raspolaganju. Ja ću sad da vam postavim sve naše LinkedIn profile. Ovde Ivanin, Vladimirov, Mirjanin i moj, da možemo se povežemo na LinkedInu ako želite. A svakako da i upoznate sebe malo bolje, mi ćemo vam poslati nakon ovog webinara i sumiranje webinara, sumiranje utisaka uz prigodan poklon, tako da ako želite provjerite i svoje liderske preferencije, ajde tako da kažemo, svoj stil vođenja, to ćete moći svakako da uradite uz jedan poseban poklon. Veliko hvala. Svaku temu ili ideju koju imate dalje da biste želeli zajedno da dalje kritički prodiskutujemo i kreativno da razmišljamo, molim vas nam šaljite na bilo koji od ovih mailova, da li na info@nbi.rs ili office@maverickconsulting.rs. Vrlo rado ćemo već od jeseni, pošto sad je vreme za leto, odgovoriti na to i pripremiti još neki webinar, a sad se spremite da vi povedete sebe, svoju porodicu, prijatelje u novu pustolovinu koja bi trebalo konačno bude jedan fin, pristojan godišnji odmor. Jedno fino, pristojno letovanje, malo da se opustite, da ispustite sve ventile, višak pritiska i da napunite baterije pa da krenemo i nastavimo svoj put razvoja dalje. Hvala najlepše svima. Pozdrav!